Bro, mangan karo kerupuk. Alamak. Mangan karo tahu. Alamak. Kancane malah. Mas. Mas, gimana sih Mas? Menu. Nah, iku kon jadi semangan mari mangan. Mangan sih bolo. Oke. Wes pokoke makan dulu. Lawe pepek bolo. Lawe pepek bolo. Ono. Jangan bening. Jangan bening, jangan manisan. Jangan iki. Ini, ayo. Wis makanan favorit nasi jagung nasi empok. Yo iki lho, nasi jagung yo ono yo iki wis gak apa-apa. Alhamdulillah iso mangan empok. Pokoke makan dulu. Oh iya rek, mang kurang berdoa yo. Ayo kita belajar berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan ya. Makan sama jangan cecek. Lu makanan kesehatan ono sayure, ono tempene, ono kerupuke dan anu Mang kompok belum? Apa? Mantuk-mantuk itu. Dan anu Tekno ka. Tekno. Nanggi ka? Dalek kilo. Pas. Mari mangan ya. Oke. Mari masak ka. Alhamdulillah masak. Nanggi. Oke, Mun, monggo. Manten nedas dirhatiin, Pak. Nggih. Rokok iki karene kono ka? Mbok. Oh. Ayo. Di. Terus dulu ayo. Sampeyan kalau. Mangan cek bolo. Enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.